KTV zone tier 2 te in za bai in che bai bek pule kung kar chung long ka district ti tlang lang sa zual te in tier hawang hu Green LDC day sang ni le som ni pa ni man ani Margot kaya Margot thon ani LDC ko ta lan hal ani long ka district chunga SCDP kalpui dan tu in Chilfia na pun man ani well not of the go day man ani ram chung pun dang rualin long ka mi ra thei choi ka na in khom pui man ani Matthew Saulal din puya kania tuna chanchin kim chang zokin Green LDC day sang ni le som ni pa ni man ani zirtom ni khan Green LDC day voiriat na polin hun man ani ya pu vizir sang CM chuan he ni pole in khom toy chief executive member of FIS tual zol bot saya man pui pu vizir sang CM chuan Green LDC day man ani train kong sir thing pun te point zilan tinuamin munuam tak an ni chau tran thu soin thir tra chu midang tia tan da mai lova kan zawai mo phurna ani ti shanon le turin kal khom te chu acha kovel mun sang sang le india ram ko pui tam jok te chuan air police na wangin borok thianglim hip turan nei to lova voina mi thian thing le mau kan ven hima kan ti pun lo chuan delhi ko pui borok wal tak le lum tak ang mai khu kan ma bak ani ve the ni ti thathiama thing le mau phun war sok sok turin la ram mi pui ta ja som ngal ani Green LDC day polling khom toy man hi Pukel ram le District Duty Secretary LDC in kai shuain Pukel romo DCCF LDC chon report pe in Green LDC day committee chu kumsan le som palia din ani thu tar langin kumsan le som panga tangin kumtin in thingpun thin ani thu le kumsari chung kan thingtia sang ka zakwa som ni le paru phun to ani thu soya kumin hian thingtia bul zali som riat phun le tur ani thu le Green LDC day man na thingphun dan tu le chul dang te soina anei bok Komin Green LDC day ya hian headquarters department le office rang te chuan KMTTP rota thingtrek phunin hunan manga sub headquarters le division office te puin thingtrek phun le phun sa te sam file le hung that na hunan mangbok ani Maurop ko mar bot hon ani LDC ko ta hlan nga lani Longka district chung sangaw RD block la lunglei district in kalpona kong theyang kal tlanga sangaw RD block pana chimtui puya lir theile khwal zin thiar kaina tur mar bo chu nila ni khan longka SMLA puis biak zawa chuan lai otan ma district council sarkar ko ta alan puis biak zawa chuan sangaw RD block phom chung tan mar bo chu tangkai hle don ti soin hon le sum sengkem zo kin nunglei le ai zo la makal zung zung thei to dona damlo ni ko le tur bik thila pol samna siam na sale don ni atia Mizoram sarkar mi pui mo na ria marbo thatak mai maurop kaya da tu ro man chu lo ma ti thu soibok marbo le enkol tu chen na tur tan hian Mizoram sarkar transport department chuan cheng mai som ne ro mana ne la ni kan pois bek zawa chuan LDC sarkar enkol zui turin LDC inland waterways changtu executive member puel Daniel Hena ahlan ani Longkai district chunga SCDP kalpui dan tur in Chilfia na hun man ani Nila ni khan Longkai DC conference la Longkai district chunga village level SCDP committee member tatan sarkar flagship program socio-economic development policy SCDP kalpui dan tur in Chilfia na hun buat sai ani Ehuni Longkai district level SCDP committee member secretary le DRDA project director P Marilyn Rual zakhum thangi chuan kai shuaya district level SCDP committee chairman le Longkai borsab pu amol Srivastava chuan khu hon na thu soin SCDP je sarkar ro man poi mo tak ani wangin line department le village level committee ten alotin ngai theinan thei top chu turin a cha Longkai district chunga dong tu tan ezona ngel het bultran nan an man ngai be sei thu soi Line Department IO in HNVT Department Trongin Veterinary Officer Dr. Charlie C. Chong Tu Chuan Department in SCDP and Local Puito Dan Report of PA District Level SCDP Committee IO in Member Pu Lalram Lina Kolni Puin Tu Soin Village Level Committee IO Kalkom Te Chu SCDP Malang Na Tak Taka Tok Tu Leti Hot Ling Thei Tur Thang Turin Acha Ani District Level SCDP Committee Member Le Subdivisional Officer Sada PTT Be Khaizi Chuan SCDP kalpui chungchang hria tur poi mote alem nen entire na soifia SCDP thil tumchu man he ezona bultran na le heng ezona kalpui mek ten man son zel na na an man tur tran puina peka Mizoram chunga mi man le chung ko tam theyang ber din mun thazo ka hlan kai ani thu asoya
zona le chana le soi ho na hun man zui nin ACDP nodal officer le sub deputy commissioner puh vanlal biak zawa chuan lom thu soin hun a khar ani family oriented ACDP hi face rang rang kalpui tur ro manin first phase a hian MLA constituency tina chungkwa sangka zanga huam tur ro man na siam phot ania line department pakuan hnuai tre rang rang thlan tur romin beneficiary tur ta chuan form 1 mangin mani khuwa village level ACDP committee adina thelu tin hei district level committee a thlen chon la tur ania chumi tang chuan beneficiary tur hi thlan tur ani wal not of ko de man ani meni som thum le pakhat kha kovel puma vai lo do nani wal not of ko de ania eni polian choma dar som le pakhat khan National Tobacco Control Program NTCP Longtai District Khoi Hotin Longtai SP Conference Sola Hun Man ani Euni Longtai Additional Superintendent of Police Pustial Road Kimachuana Kai Shuaya Eun Man Puitu Longtai SP Pura Case Pawaria Chuan Alem Nena Entirin Viral Le Kai Noi in Taksati Chiat Thaidan Sang Sang Atar Langa District Hospital Longtai Medical Officer Dr. Loren Dikachuan Viral Le Kai Noi Chatlo Ziale Tulava Sum Coral Na Le Taksati Chatu Viral Le Akai Noi La Kai Intier Film Poi Mozia Asoibok NTCP Longtai District Social Worker PH Banal Muan Sang Chuan Viral Kwok Kirna Dan Cigarettes and Other Tobacco Products Act Kotpa 2003 Soifim Longtai District NTCP Malang na report apea report ta talan ni dan chuan kum sang nei la som ne tanga sang nei la som ne pakhat chung khan Longtai District ka meizu thin NTCP clinic pantu te zinga mi zali le som ni pathumin meizu kan sima school pasari le kauran pathuma viral thatlo ze zertirna awareness campaign bo sai ni anti tobacco squad le por sang sang hena tumria training huai hot ani Longtai ko pui chunga kumkalta sang nei la som ne pakhat chung khan danina phallo meizia cigarette zuar dikin squad drive tum som ne le pariat bo sai ania school pariat ending ne in heng school chevela vai hlo kai nei zuar te endik ani bok wal no tobacco dei man na hian thu puyatan tobacco chetuar environment ti thlan ania euna hian Longtai police officer te Southern Public High School na pangle zirtir tu te village council Young Lion Association la Lai Women Association IO tele Mizoram Journalist Association MJA Longtai District IO te an kalkhom te an viral le akai noi laka intier film tura intiam na pledge an soirual bok ani Longtai West BL to MLA Pusing un lian chungan Government Longtai College a computer set ape Longtai West MLA Pusing un lian chunga chuan Tungkar zer top ni khan Government Longtai College man turin computer set pariat ape Pusingun lian chunga chuan engna po thokila mani na tuimi ten omzanein an thok thei thin ti soin Longtai District mai ni lo Chimnam District le hmun danga tangpua pankhom tla ka lang Government Longtai College chu siamangai ti soin thiam na big anzir thei tur kan nei lo te ti lo chuan Government Longtai College an pan theina na sazo ka chan lak angai ni ati Computer City College Principal Pu JS Fan chun hna hlanin Principal Pu JS Fan chun chuan an college an mo computer set thanem tak Longtai West MLA na pe chulo mati thu soin heyan college malam huna thazong in thui tak omzi ani ngei don ani atibok Government Longtai College Initial Assessment and Accreditation Council NAAC chuan adin monen fi adona hun masalama grade B ni thin chu thara ending na paltlang ngai to wangin college thom that nai kal chho pui mek zel ni in thom that om nol to bok ani hemi ta nyan tang kai na nei ta kin tin Longtai West BL to MLA yang computer set thi ape ani Puais BL zawan lungtian supply go down building sak thara hong ninga ni khan Longtai is BL to MLA Puais BL zawa chuan lungtian supply go down building sak thara hong Puais BL zawa chuan lungtian in supply go down nei thei chu lo mati thu soin covid Sri Lanka ra sarkar malang na sang all gas bu fa ya tame puinar sa na omlo chu sarkar sa tak mi puite an thon mek ti alan tira ni ati a lungtian supply go down building hi na bad no atanga thonin kumsa nei le som ne khan tho thana ne ya he na hi baby construction and consultancy services ten an thok ani Longtai Borsap thar pu amos Srivastava le MJ Longtai District ten inkom na an nei Longtai Borsap thar pu amos Srivastava chuan ninga ni khan Mizoram Journalist Association MJ Longtai District member te chu apisa lenga somin district masona ta malanga tur poi mo sang sang a soi pui Longtai Borsap chon chin bumi te chu ko tlang le ram masona ta na tho hlok ber te zinga mi an ni thu soin an na tho chu ro pui le ni ati a
district MJ member ta chu Longtlai district dan teitop chu to ho puya somen mi pui rong bo na le district ma son nan ha tho konga atuna pianga ma fin chu thin turin a cha bok ane borsab le district MJ member team kom ho na huna hian Longtlai district information and public relations officer pustil roi tlonga po atela district MJ team present pul lal ngetaral te chuan hovin borsab ne na hian district MJ petrol ani na lekha hriat tirna an hlan ngal ani district MJ shoi tu te chuan thil thatura chuan englai point MJ chuan sarkar an thopui thei reng ti soin an ngai poi mo an soi zenga Longtlai district chunga ra tlan omter america nan chet vel na chu a thula roi lo le thil thalo toluna ram chang amang anom pal lo na lom zane ko kir chu lan ti thu an soya borsab chuan MJ shoi tu te soi chu a thu langa lo en zoi tum thu MJ shoi tu te hi ril ani ramchu mun dang rualin Longtlai mira thei choi ka nei khom pui garib kalyan samelan man ani India ramen zalen an amhu kumsom sari pangana lomna ajadi ka amrit mahotsap kalme ka tholeni khan prime minister Narendra Modi hova India ramchunga district zungsonga man turarwa man mira thei choi ka nei khom pui garib kalyan samelan chu ramchu mun dang rual Longtlai district ka po DC conference Longtlai man ani sarkar lai puya ministry sang pakwa noya me puyam thana turarwa manna sang sompuru ka ham thana dong tu tenena in biang na tante heng scheme sang ten khule tuite ta na ko sak ol som na thlen dan hriat fiana mai ba ka tangkai le zuwa zo ka me puinan chor thei dan tu ro nom teite hriat na tan heng khom pui bo sai ania kum sa ni le somli pasari ya India ramen zalen na mu kum za na ta na khole tuite ma thlir le be sei te hriat theina tan ti ani bok eni pola hun man he jingdar kolem ne somni panga tranin additional DC pujens melung chuana kai shuaya Longtlai borsa pu amo Srivastava chuan in lon thu soin sarkar scheme sang hlotin na chu beneficiary tele line department te thorim na ra ani thu tar langa sarkar department le pui tho hona wangin ramin ma son zel don ani ati heuna yang scheme sang beneficiary le line department ho tu te VCIO tele tong moi po roi tu tele chanchin bumi teng kal khoma district rural development agency DRDA trangin project director P Meririan zwa zakhum thangi chuan amrit sarovar tui khwa siam noi Longtlai district ka malak na tlang pui soin SBI lead bank office trangin lead district manager pula lom ki ma chuan bank kal tanga don thai ham thana sang omte asoi fia boka department sang noya scheme sang khoi tu ten scheme ni phungtlang pui tar langin ham thana dong tu kal khom te nen scheme thatna te scheme hlot kin na dal tu san na om chin le sut kian dan tur te achor tur mi pui te na ni dan tur ta kan chor theina na ma son ngai na lai te soi hong hal ani Prime Minister Narendra Modi cho national level samilan hi simla man puya he huna hian mai sana beneficiary te komin kisan samman nidhi installment som pakhatna atlang sar hala chama da somle pakhata simla tranghen biak mu theina video conferencing mangin India rampuma beneficiary te biang biang na hun mangzuin he hu ni Longtlai samilan hun man huna trang hian chimchun zom ngalania sub division officer sadar PTT be khaize chon lom thu soin huna khar ani Power and Electricity Department atang puitan na hriat tirna Power and Electricity Department chuan energy bills siam na software tharman tan don awangin thadanga me thabelan pe chu khar de lak dona hemi chungchang hian consumer mi puita hriat thiamna angen ani Kauran tu tar lara mi Krista Baptist Kauran Main somni le pakwa sang ni le somni pani pathian ni kha lara mi Krista Baptist Kauran chong Christian chung kon ni ta na manga Christian chung kon ni hi assembly atangin program le thu cha to reverend biz zona lai general secretary hena atangin thon chua ania Christian chung kon ni hen thu pui pakhat in trauma hun man ania chung ko lungrual Christian chung ko ti thu puya man ani Pastor Smith Many somni le pariat atangin som thum chung khan Pastor Smith vinga na lairam gospel centenary hall assembly office Longtlai nei ania Pastor Smith ahia resource person pathum Reverend Dr. Alex Pek lu AGS inter service Reverend Tej Vanla Zawa Bazar Pastor Biale Reverend C Franco retired college Vang Longtlai te man anni Many somni le pakwa pathian ni khan Longtlai ta chung atul chung ko sang ate hunin semin thu soi rong bol na annei ani Assembly Executive Committee many somni le parulani somni le pasari khan Assembly Executive Committee meeting we somsari le pariat na chu Bethel local church chan mari Longtlai upa zaranga Assembly chairman kai shoi tlong takanai ania Assembly Executive Committee we somsari le pariat na hian report sang som kwa tangin pompuina nei ania he assembly a hian ko rat ma chapoi mo sang te ngai tu ngal ani bok Medical report
district hospital longtlai tungkar chung OPD in tirzat mi zalila somkwa en mi zana pang som pathum na mi som ni le panni emergency case tum za som an nei bok laboratory test rang rang nei za zani som thum le pariat endoscopy te zat som ultrasound te za som thum le panga x-ray te za som ni le panni zaite nau tum khat an nei bok tungkar chung district hospital anaw nei pariat omen mithi pakhat om ani Christian Hospital tungkar chung OPD in tirzat mi som sari le pathum emergency case nei za som le pakwa damdoya na pang pahni nen engkol lai pariat an oma damdoya choi mi som pahni chuati ran nei bok laboratory attestant test tum somret le pahni nei in ECG te zat mi panga le x-ray te zat mi som le panga an nei bok mi panga ne na vaccine pe kan nei tungkar chung Christian Hospital ana piam pakhat amin mi thien om lawa etu bo sai lai thing kabin rok palian nei ani LCMC Hospital tungkar chung OPD in tirzat mi zani somriat le panni en mi zana pang som pakhat na mi som nga le pasari omen casualty case tum za som ni panga le casualty emergency case tum som ni le palian nei bok laboratory test rang rang te za sri som sari le panni ultrasound te za som ni le pasari endoscopy te za som ni le pakhat dialysis te za pakhat ECG te za som prog le hain in tirzat mi som ni le pakwan oma na ping panni omi mi peruk ne na vaccine pe kan na ya operation tum som panni na yan zaite na tum ko le zai pui tum thum an nei ani tungkar chungin mithi pakhat omin etu bo sei lai thengin kabin ruwa kan nei lo ani POL report Mesofit filling station na petrol me liter ka cheng som kwa pasari le poi som sari le paruk nei etu bo sei lai thengin petrol he nei lo ani petrol XP liter ka cheng japan hi le poi som nga paruk nei etu bo sei lai thengin petrol XP hi lir thaya ta sem rola pek chwa mek ani diesel HSD liter ka cheng som bet pali le poi sa pathum nei etu bo sei lai thengin diesel fresh la pek chwa mek ani Mavula filling station etu bo sai lai thengin Mavula filling station na petrol ms liter ka cheng som ko pasari le poi som sari panga ni ya tungkar chungin petrol ms liter sing ni lo thengin liter sing ka le sang thum thal chua ni ya fi se la pek chua ani diesel HSD liter ka cheng som ret pali le poi sa paruk ni in tungkar chung liter sing le sang ni lo thengin liter sing le sang ni thal chua ani ya fi se la pek chua mek ani LPG report MS Kuma Gas Agency tungkar chungin MS Kuma Gas Agency a irong bolna gas bur sang ka som ni le paruk lo thengin commercial gas lo theng tharom lo thum etu bo sai lai thengin new veng puya le bazar veng a te irong bolna gas sem mek ni in lo theng le tur bai se che bazar veng a sem chun som tur ani yang tundin huna irong bolna gas bu ka cheng sang kha za som lo le panga ni ya commercial gas bu ka cheng sang ni sari som riat ani ka ti zom ka tungkar chung long tai district ka te chang lang sar zwal kan ti rau thei te chu ani